Tibiyag! Nga lamangan kayo, numalpas kayo amangan, aginaw kayo ha. Gaputa talaga na bambanugak anapan nakitagad. Ay. Wala na. Kat tinalay nga amayo, sa dino ti ayan na. At deje balay dangkal ni store nanang? Anya ti aramidin na ijay. Agay ayam da iti Ches? Anya? Di pa ilay may kumamot nagluto, tawan lang nga rudin ti aramidin na. Wan nga rud ananang. Da kami ka ni ading kat napan kami ijachendaan. Naglako kami itinatang ni Nana Petra. O di anda kwartami. Adan tubalon mi intun Lunes. Kasta, birhin niya anak ko. Nasaysay hatin no, nasa lukag kayong agkapsat. Tulungan nyo ti bagbagiyo. Tano di kay aggunay, ay sos, awan balon nyo ang mapandagadal. Apay ti tatang da Junjun kan Rico. At damot trabaho da. Amo yung mutunte amayo asadot. Iso ada kayo, di kay agsadsadot ha? Agsalukag kayo, tapno di kay maawanan. Wan nanang. Malamangan kayon. Saan yun nga urahin tayo amayo asadot? Ibusin nyo kit din deta si daan. Makamunto na agluto iti si Dana. Tagungguna na. Sadot mo't nga men. At titangdan mo naglaba, Marcelina. Agyaman na ka. Ayaban kan tumanan no adda ipalabak. Ay na, agyaman nak Susana. Alakot, ikatang kumutlangan dito istor mo ato itangdan mo kanyak. Ay kat sige Ikanak man lay titalong nga itlog ditan. Inam abukol alongganisa ken gatas. Mabait lang. Itlog. Si daan mi intun madamdam dayta. Sasaggay sa kami ititlog Kun sagdudwa kami mo itilongganisa. Ne, upat kayo mat. Rumba nga upat nga itlog kanuwalo alongganisa. Da kami lang kadagiti anak ko ti aksida. Puwiran ni Ricardo. Ne, apay ngay adi mo ilakam ti asawam. Ay, makamon iti kanan na. No kayat na ti aksida, di gumatang mo ti sida na. Anya? Ne, ayan ti makan, berhin niya. Awanan na tatang. Inibos men. Kat no nagpasit nga men dya impaluto ni nanang. Anya? Aba di dak imbatsan? Kuna ni nanang, makaamo kayo kanon nga agluto iti kaninyo. Ay nagalasan ti ugali yo. Bagbagi yulat pampanunutin yo. Kastala ti biyag tatang. Tinasalukag mangan, tisadot agbisen. Anya ti ko naman? Hoy! Naglaingan nga uming. Tasong basong batan naktayan. Agluto ak man langan iti kanak. Ay nawon maray. Dayta ti parikot ni Marcelina iti asawa na. Ta sobra asadot. Kakaasin ni Marcelina nga agsal sa lukag tapno sa andang agbisen. Ngam ti asawa na. Ay, agtugtugaw latan. Kastala ti biyag Hay, no kasta ti asawa. Ay, papanawag laangan Isupay apakpakanak. Imbes nga iso timangpakan kanya. Ngam isukit den ti pakpakanak. Kastala ti biyag nga rod, Mari Susana. Adda sadot nga asawa. Adamot na salukag. Sika nga'y, Maray. Nasalukag ka din nila kay ma. Aywan permi Uray nila kay ko Iso talaga asa anak nga agparikaw. Adang agpaiso day ti istor ko. Nga manulaang mat nga iti maganganan siyak ditaw Sana bali tanagagat ti asawam. Ay wun Mare. Gaputa nagagat. Adda nang irekomendakan ko nga agtrabaho iti maysa nga opisina. Nga uray ti trabaho na kat janitor laang. Mayat day tatrabaho. Itid na pa iti amin asweldo na. Iso ang makaiduli nakmat iti oray basay. Ay wen Mare. Kastala ti biyag. Masapul nga agidulin kamot Tapno addan to ka utem no talaga nga agkasapulan ka. O sige, mangan tayon Junjun, Virginia. Pag isula ka datayo at alo, to'y linutok. Saan ka di akaraman ni tatang? Saan Junjun? Iso amangan ka din. Ay, darasan nyo kititi mangan. Amangan no agawin ni tatang nyo, dita ka ninyo. Sa dino nga minti na panan na. Kas iti sigud at damanin iti ayan ti kumpari na apo mapalot. Day talaktan makikakaaruba ti aramiden na. Nasayaat.
Makita yo, ti kasta nga aramid na. Tapno diyo ko na ngem imutak ti amayaw. Ay, kas makita yung anak ko. Saan nga agsapul iti panggadan na? O kat, kasano tayo nga rod ngay? Tibus-busin nyo ngay iti pagadalan, kasano? Inak makilakla ko iti tsindaan. Oray siya. Iso nga rod ako nakada kayo nga agagawa kayo. Takas tamot nga rod ti amayo asadot. Ay na, namang namnama kayo kankwana. Ay awan agbisin kayo anak ko. Nalamangan kayo. Ne. Apayasan kaya nagluto, Marcelina? Hawan ti mailuto. Anya? Ay no kayat mo ti agluto. Di kita, no adda mailuto dita. Adda ka di bagas? Ay kita, ano adda? Kita at man iti pagbagasa. Salbag. Marcelina! Oh, Awan mo't karga to'y pagbagasan! ay kat parikot mo dayta. Apay nga ngawang karga to'y pagbagasan! Ay sus, damagan di tabagin ari kardo. Salbag ti kastoy abiyag! Kanayon nga agbisin da tao Hoy, Ricardo! Amom tiyagsaw iti kasta, ngam awan mo't mayawat mo kanya ngay gatang iti kanam. Tapno di ka bisen. Ha? Ha! Ay na, baka mo kan iti kanam, Ricardo. Tangay di ka mo't agagawa, di agbisin ka dita. Nagadukit nga amo yun? Pumanaw kayo dito balay ko! Awan pa'y serserbiyo at tao mat! Naaha! Tanya ti kayat mo asawan, Ricardo, ha? Apay, asino kami itibiyag mo? Da kami ti mangpakankan ka, gaputag nanad kami dito balay mo, kasta! Awan nga rod ti panggada! Pwes, manipudita, pumanaw kami dito balay mo! Nagsakit ti panagsasaom, ha? Pagkarit mo dito balay mo? O sige! Pumanaw kami dito balay mo! Ne, anya dayta Marcelina. Talaga ka di nga agabang kayon dito'y bakante a kwarto dito'y balay me. Wen aso sana. Kayat ko dito apagyanan mi, ta saan mo't unay anailot. Ay, Panawan min tinalay nga asawak. Ha? Lamutin na, adi balay na. anya! Si kakit di man. Apay ka di ay adi kay agkin na awatan iti asawam. Sadot nga rod mare. Jila agkulkul dit iti rabi iti pagalistuan na. Saan abali ata kayat mo mati makulkul dit. Saan lang? Anya tiganas mo nga iti kasta klase iti asawa, alaman. Ay, sa bagay. Alo ka din amare, pangasim. Tadi mo ikadakkel ti abang mi. Wun, saan? Manulaang mat nga iti abang na dayta. 1.5 laeng iti may sa abulan. O sige mare, ay na, agyaman na ka. Adayin to ni Nana Petra anatang nanang, sidaan tayo ka no. Ken, gimatang kami matan kinimanang Virginia iti kagudwat kilo agalunggong. Ipaksiw yun nanang. Ay, katwan anak ko. Ay, imbag kayo pa'y. Ngamjay amayo, ay, jak amo. Sana bali at pinanawan tayo matan. Ala, tagluto ak nga ruden, tapno makapangan tayon. Tani, nabannoga ka talaga, napan nakiraap. Siya kung tiagluto nanang. Ala, aginana kayon, taayaban kayon to na nakaluto Tulungan kan manang. Tapno mabibiit. O sige. Win Mari Anjay, talaga ang pinanawan ng da Marcelina ti asawa na. Kat agab-abang dan dito'y balay ko. Sadot nga men. Aya, kat no nakitak ni Ricardo akadwana ni Douglas, mapandan sa makikarpentero. Talaga? When might? Imbag man tay nayaban ni Manong Douglas, kat ado ti kontrata na daychay, agsasarunupay. When might mare? Nasayaat nga rod ano kasta. Awan no saan nga agtrabaho ay talaga nga agbisay. Sige, trabaho ito. Nay, nagagit ka mo't gayam nga agtrabaho, Ricardo. Wen Mang Douglas. Naamiris ko naragragsak ti pamilya no nasalaw ka ga. Ay katuan gusto takunam. Naragsak ti pamilya at tinasalukag nga ama. So, amanipo dito ha. Naggagayot ako, Mang Douglas. At
Panghasyo ko ma, alaan daklat ako mga agtrabaho. No kastangad da kontrata yo. Mangnamnama ka, Ricardo. Basta nagagat ka. Si kalapta ti kadwa, kadagiti kontrata. Aday ta. Adon tinagat-gatang ko nga basto dito'y balay. Dilata, noodles, bagas, ken adda pa'y nagatang ko at talo ka ba na bagas? Kompleton. Maragsakan laki din ni Marcelina no makita na. Agawid ka ni Jebalay, Marcelina. Nagbalbaliw akon. Diretso itan ti trabaho. Anya? Ibunag yun dagiti gargarityo. Tagsubli kayo ni Jebalay. Naamiris ko ang naragragsak gayam ti pamilya no kumpleto tayo. Ket manipod ita, agsalukag akon. Ikarim day ta, ha? Wen, ikarik, Marcelina. O sige, agsubli kami di balay. Katong palam ti karim, ha? Nanang! Nagadumat ng tinoodles kada dilata diti kusina. Ken, adda pa'y talo ka ba na bagas? Di ta agbisinan? Saan la day ta? Ado pa'y tigatas, kape, ken asukar. Tigatas, para kada kayo anak ko. Ha? Ti kape, para kada kami kininanang yo. Oh? Rumbar kami ita kininanang yo. Tayong kami man makichinda iti naimas asidaan tayo. Takayat ko naragsak tayo ang hagsasango. Lakay, saan mo't kat anas kan anaimas ti si datayo tapno naragsak tayong agsasango. Wen, amok day ta, bakit? Kakaiso na nga dakwartak. Di agsida tayo may itinaimas. Sige, tatang! In kayo nga roden makichenda, tatang. Ay na, Ricardo, agyaman na ka. Agyaman na ka nalawlawagan mo't langan tapanunot mo. Kuna ni Mang Douglas, naragsak ti pamilya, tinasalukag nga asawa. Kat mamatiak iti dayta. Iso ang nagbalbaliw akon. Nasalukag ak itan, tapno ditay agbisin. Ditan gagayem, tinagibusan ti tampok ita nga istorya, anaadaw iti pagsasao ako nana. Naragsak ti pamilya, tinasalukag nga asawa. Tampok dito'y programa tayo. Kasalatibiyag! Dituyak man amangan, nanang. Nay, apay. Awan ka di tilinuto ni bakit mo? Awan nga rod. Ay apay ngay, katam mo na naggapo ka iti trabaho. Diyak man amoy ti day babay. Aguray ka. Amangan no adamanen pagimimunan na. Awan ti babayik, nanang. Apay nga raw akas jay na. Talaga akas jay na. Man nangimon nga asawa. Ay, saan anasaya at tiit den ti imon, anak ko. Iso ti pangibaganyo iti day tananang. Gaputa awan ti mading aramid kaw. Laglagi pa nyo kuma. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Ha? Nasaysayat pa no agsina kami, nanang. Ay, nauma ako ni ti asawa. Ay saan bayaman ta kasaritak to ti asawam. Nala, ingkakit din ijay kusina, taing kamangan. Uy, nanang. Talaga mabisina kaon. Sa dinumanan tinagapom, Joseph. Ijay balay dananang ko. Apay? Ijay balay dananang mo. Wano nakisinarak ka manan itiday di at tiryang. Anya? Ay, sus mait! Ay, anya ka din day tangay bagbagam. Agtala ka man. Amo ka. Na-develop kayon kinitiryang. Na, Katno inyang angkas mo pa'y iti motor mo. anya? Day tala nga gimon kan? Nabayagan ang kurso nadam ni tiryang. Day tati amo. Sumardang ka man! Mangibabayan ka! Di ta ka man langin! Hoy! Sa di na ti papanam! Joseph! Anak iti trabaho! Inakagina na! Nabannog ka kinitiryang! Iso ti kulam! Huwag mo ba itati ko nam! Oh, batrip! Ay, salbag ka! Babaero ka talaga! Babaero!
Ay na, Manong Joseph. Nagalasan ti warwaras ti asawa. Pasensya mo ni Maet, Tiryang. Agasam? Ibagbaga na akabit na ka no. Anya? Wan, ay bagbaga man ti asawa, Manong. Tama nga no jak makapagtepal kat masiwak ko tingiwat na. Ala, bayam ta bagbaga. Pasensyakan kan ko na. Sige, Manong. Sige, inakon. Ay, nanamidrina. Ikanak man iti may sa kilo nga sukar. Aywan, mabit lang. Adto ti asukar, Joseph. Anti mo ti bayad ko na. Ay, amam, Joseph. Kasta unay ngamin nga imon ni Mait kinitiryang. Nana. No may dito'y istor ni Mait. Ibagbaga na kanyak anakita na kayo kano kinitiryang nga agkib-kibin ijay ili. Anya? Kasta ti bagbaga na. Ay. Iso asi ka nga main, Jose. Liklikam ni tiryang. No adaman relasyon nyo ay putdemong tamadida ita. Nana. Son! Anya ka kadi! Makitam ita! Pudno ti kunak! Babaem da jatiryang! Mapagtitakan ka, babae. Nakita kayo ita ija istor ni Nana Midrina! Nagmayat ti saritaan nyo! Siguro! Agtultulag kayo, agsarak kayo anya! Anya? Sige! Makisinarak ka kan kwa na! Wan! Napimpintas ngamin ni tiryang nga mitisyak! Iso nga isok-sukat na kun kan kwa na! Ay, namasurunakan ka, makitam! Tanya ti aramidam! Tung paanak! Sige! Aramidam! Un man lang, tapno makaraman ka mo! Salbag ka! Maitarad nakpayan na kabilan! Anay ko! Di ka pa'y lagnakan! Saan lang atong pati maralam? Ay nalakay. Agap-apa kanumanan da Joseph kan Mait. Kuna ni Biriyang. Talimabas iti paraangan da. Bayam ida. Mapantaman adwa ije balayda. Tabagbagaan taman ida. Ni Mait amanugang mau. Apay, mabagbaga mayaday jay. Basta kasarita ta ida Mala, mapanta nuday tati kunam. Dayta ngamin anak yun, nanang! Tatang, babaero! Ay nakasla diwa mo ti ugali day ta babae. Nanang, tatang. Anak ko, pangaasiyo ka de. Taunusan yun ti di yung nagkinaawatan. Oh? Ni Mait ti pangibaga nyo ti dayta. Tawan parikot kanyak. Isaw ti ayang ti parikot. Sa anak mo't nagbababae. Anya saan? Ay hostaon. Pangaasiyaw tadi kaya gapa iti sa angumay. Si kamot Mait. Awan mo't ti pamanagnak mao nga da babae ni Joseph. Ang imong kalata mga imaon. Dayta tiga po na kanayon ti apayaw. Di yung kanunungan tanak yung tatang. Di mo pagsawan iti kasta ti amak, Mait. Tapod mo ti bagbagana. Awan kutbain mo Agsinatalangan? Makitam! Nakarit ka nga agsinata! Takasanumat nga nain! Nitiryang ti kayak mo nga ikabalay! Ay, rumuarak man lagan. Hay! Sa dino ti papalam! Inak itayan ni Tiryang apagim imunam. Inak agkan iti lips to lips. Ken arakupak iti nakairino. Ay, apo. Buisit ka! Agsabi ka! Amardeng ka, Mait. Di ka naklaw akasta takababain ka dagiti karoba. Awan bibiyang dagiti kaaruba! Na. Tasaan nga iso dati mang pakpakan kanya! Mait, talaga ka di adi mo ornusan tabagem. Kastamlat ta ka din. Ha! Jay anak yo ti bagaan nyo, nanang! Na. Amo, Mait. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Laglagi pom kumaday ta. Isuanan niya man ti parikot yo iti asawam. Pagsaritaan nyo, anaimbag. Napudno ti kunan ni Nanang Hiyaw, Mait.
Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Isu nga ikatemon day ta panagimimon mo, mait. Anya, nagapa kayo? Ngam dito'y tinagturungam, Joseph. Amang ano pagimunan nakmat ni Mait? Bay amlat ta nga agimon, beryang. Sana maikat day takin kwa na. O asino la, ditan ti pagimimunan na. Ngagpapan ka ni Bakit Maria, kat pagimunan na pa'y. Agraman ni Mary, adongo nila kay na. Kat pagimunan pa'y ni Mait. Ay, nalabasan dayta, Joseph. Ngam amangan ngamin mo't no sobra ti panagayat ni Mait ken ka. Isu akas ta, manangi mo. Oh, saan nakas di ti ayat, beryang? Ti ayat, man nakaawat. Saan nakas ken kwa na? Ala, kat ano sa mata isu mo ti asawam. Kastala ti biyag Joseph. Ay, ikanak man kit ti dita iti may sa serbesa. Daytay, nalamis Awan, mabit lang taalaak iti rep. Oh, ato ti serbesa. Lukatamlatan Adamot pang lukat dita. Hindi amanak Oh. Mayat ti lamis na. Oh, Joseph, ti asawam. Umayan dito'y. Nay, nasakit ti panagkita na kanya. Aha! Dito'y gayam istor ni Biryang tiyayan mo, ha? Mait. Apay, iso ka di manan ti babae mita, ha? Joseph! Nay! Tanangam ti panagsasaom, Mait. Di nakiraman iti imon mo. Taropam ampang! Tupakak tupay taropam iti bataw! Sana ka lumaban ken ka, Mait. Oy, Joseph, pangasi man tayawid mo day ta asawam. Agulon sama dito yan. Agawid kan, Mait. Ay, di ka mangibabain dito. Ay, oh my God! Agawid kan! Oh my God! Di nakguyo mo din nakasta, ha? Mangibabain ka! Talaga gayam adi mo kayat ti agawid, ha? Tabambantayam da ito abiryang! Makauma ka na! Wen! Naumakan kanyak! Ngamin! Adamanan babaem! Ni Biryang agin pipintas! Ay, pangasim, Joseph, yawid mo ta asawam. Mangibangabain. Anay ko! Makitam! Kabilon nakpahiti sangot ampang ababae! Nano di ka pa'y lagawin? Ipang-orkon to'y buti ti arak di tangalam! Ibuo mo amin agamit dito'y balay, salbat ka! Babaero ka! Nagmayatin ni Sumyukin ni Biryang igestor na! Kat iso pa yan tin sakit mo! Waston! Di ka nagsaubay! Itamot lang! Agsinatan! Agawid ako ni balay, may! Gapo tadya akong maanusan ti ugalim! Sige! Pumanaw kan! Di ko ram kitay! Ingkan makikabalay kinitiryang! Wano ni Biryang! Wala! Adayo na pimpintas na nga mitisi ka! Isu dati kayat ko! Sana si ka! Isu apanawan ka man langin! Agsinatan! Ay na, won, tiryang. Kasta ti kunada. Nagsinam da Joseph ken Mait. Kat ni Joseph, agnanaod itan ije balayda. No kasta, nauman kan ni Mait. Nasaysayatan da ita. Tapno agpatinggan ti panagim-imon na. Ay, uray siya kat pagimonan ni Mait. Uray siya ka. Uray to pa niliti siya kat pagimunan na. Inyang kasla ni Joseph ni Leticia, tanaki ang kaslakat nga rod. Ngam idinakita ni Mait, ay na, pagimimunan nan. Anya? Kat adamat asawa ni Leticia? Natataarto pa ni Lubimino nga asawa na ngam ni Joseph. Isumat. Ita, agimon pa'y laang mat ni Mait. Pagan ano ngay ni Leticia nilakay na. Ay, sa balimot at talaga ti ugali ni Mait anya. Amin sakit di ang makita na akasarita nila kay na babae, kat pagimunan na. Nalabos. Ay, wag nga roda. Nagalas ti ugali ti asawa akasta. Kat no saan nga agbaliw ni Mait, amangan no saanan asubyan ni Joseph. No kasta,
Ijayan balayaw ti pag naedan ti anak mo, Marilinda. Ay, wan, Mari Medrina. Nauman ni Joseph kan ni Maait. Iso nga uray agsina da kanon. Di ka asi manugang maun ta pinanawan ti anak mo. Ay, kat makamon iti biyag na ah. Saan mo't mabagbagaan? Ingaran na kami mo't akatugangan na, nukasta bagbagaan may. Saan mi mo't akanunungan ti anak may? Ang awan mo't ngamin makita mi nga aramid na amaday. Ay, talaga kitday aman nangimon ni Maait nga asawa na. Ay, win nga road. Ay na, Marilinda, ingkalat tabagbagaan ti manugang mo. Tanarigat no pa nagsina ti pagtungpalan da. Binagbagaan men kanila kay ko. Hanggang saan adungag. Iso makamon ni tibiyag na. Ala, Marimedrina, ikan na ko ni ti powder asabon. Tainak man ilabad iti kawas ni Joseph. Ay na, sika pa yun ti mangilaba iti kawas na. Imbes ati asawa na. Anya ngay nga road. Ala, mabitla ang maray, taikan kay tigat-gatangam. Oh, si kamat gaya Maait. Anya tigatangam. Wah, sa anak nga umay gumatang. Nadikat, umayak agpakawan kan ka. Tainap-apa ka. Nagimimo na kan ka. Ay, Pakawanan na kumabiriyang. wen, awanan day jay. Diyak gayam kabailan na dinaksangputan ni Joseph. Talagan samot na dinaksangputan. Biryang, ikanak man iti sabon anabanglo. Mabitlaang, tiryang. Ne, Maait. Anya ti mapaspasamak kan ka? Agsangsangit kan samot. Pakawanan na kumamutiriyang. Nagimimunan ka. Ha? Pakawanan na kuma. Kas itinakon-akon. Awanan da di abanag no para kanya, Maait. Basta agbalbaliw ka kuman Kating kasurutan di asawam, tagpakawan ka. Tapno saan nga agbanag iti panagsina ti estado yo. Sorry, Joseph lakay. Agbalbaliw akon. Sana kun nga gimimon pa'y. Ipakitan pa iti panagbalbaliw mo. Sakto subyan kay di balay. No ita, di tuyak pa'y balay may. Iso nga gawid kan? Lakay. Diyak pa'y kaya't tiya gawid. Tanatal-tal na ti panunot ko dito ibalay may. Anya. Kas itinakunak. Agsubliak iji balay. No talaga ang nagbalbaliw kan. Makitam tinakunakan kay di Maait. Panagsina ti ibunga ti sobra nga imon. Una nang. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno sublian na ka ti asawam. Una nang. Ikarit dayta. Agbalbaliw ako na talaga. Tadyak gayam kabaela na mapukaw ko ni Joseph. Ipakitam iti aramid ti panagbalbaliw mo. Una nang. Agbalbaliw tapno agawid ang ijay balay ni Joseph. Urayag ti panagawid na, nanang. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Tampok dito'y programa tayo. Kasta na ti biyag! Mari Victoria, napan ka kadidita sugalan? Wala Mare, napanak nakisugal. Nangabakak ka. Aya, manungay ti inabak mo. Nangabakak iti sangaribo. Aya, ang basit ta inabak mo, Mare. No siyak akatrinibri, buti abakak to. Ayos kanya akong di sangaribo, Mare. Imbag lang nga da igahatang ko iti sindami 2 kilo abangaws, 2 kilo akarnit baka. Kan gimatangak matan iti bagas may. Sa bagay Katsika, mano ka di mati inababak mo dita sugalan? Sa anak pa'y anapan nakisugsugal. Tawan mo't isugal ko. Bagpay kanyak taadain sugal ko. Kan at least, nangabakak. Sa bagay
Ngam ka, saan kan amapan makisugsugal, gaputas saan mo nga ammo dayta? Aba, kanda ati kwartam. Ha? Ngam sa bagay, no kayat mo padasan, tapno ammom mati sarsaritaam, ay kat mapan kalataa. Anya ngay ngagpaiso ti ammo ta. Amangan mat no rinibrebo ti abakam akas iti kunam. Makamukan di tayo nyawat ko asweldo, Elena. Ken bayadan pa tayo utang ko di store ni Delia. Apay, anya man iti inutang mo di store ni Delia? Sardinas kan itlog. Wan, sige nga raw. Gumatang kan iti bagas kan sidaan tayo, ha? Adupay di bagas tayo. Uray, May-mayad matlag no gumatang ka. Tapno at da reserba. Sige. Ken tayo tinapay a paborito dagiti anak mo. Gumatang kamatan. Wan, amok. Sige nga raw, tayo nakagpalas. Tayo nakmakichenda. Dumagasak man pa'y di ta pagsusugalan dagiti karo ba? Nakman makisugal. Tabarang mga bakak kat umado ti kwartak. Inton madamdaman na mapanak ijechendaan. Elena, yag mo natin inabak ko. Erwar mo ti kwartam. Wan. Oh, atoy. Di pagkasutan ti abak ko. Sige, iwaras ko manin ti baraha. Kat isagana yung manin ti kwartayaw, tasak tumanin ti mga abak. Naabakaklat ta. Ay, butuyan ta kwarta, Elena. Siyak din ang abak. Anya ti orasan? Ay na, alas 5, maluman Ha? Ay, ina ko na ijechendaan. Sige, ina ko. Ay, agbayad ka pa Di ka pa'y nagbayad. Anya? Day talaang tinagatang mo? 2 kilo abagas ken may 1 kilo a tilapia. Sa katrabi na sumangpet ka? Apay, napnapanam. Kwa. Adala na sabat ko nga amok. Katnapan kami nagsarsarita ije parke. Saan mi na napupuutan ti oras? Anya? Sige, tailutok pa'y dahito insangpet ko. Delia, binayadan ka din ni Elena ta inutang ko dito edwa a sardinas ken may sadusay ng itlog? Saan pa'y matmanong? Saan pa'y? Saan pa'y may? Nyala manong, bayada mo. Katnuin bagak abayadan na. Tainted ko ti sweldo kun kwa na. Aywan! Damag ko anapan nakisugal ni bakit mo. Anya? Kat no 2,000 ka no tinaabak kan kwa na. Anya? Salbag ka! Napan mo gayam insugal ti sweldo ka? Ay! Anay ko! Hoy, Elena! Saan asikat ti agbambandog agtrab-trabaho Tay sugsugal mo lati wata! No nangabak ak ngay, di madublay! Ay! Anay ko manan! Salbag ka! At dapay lang amin ibagam! Ay na! Padasang pati mapan makisugal ta makaraman ka kanya! Kastala ti biyag Elena. Natural atong paon na kanila kay mo, tadi narod kaya ti sugal. Tinong panakit din itinamindo. Nagsakit. Siguro, no nangabak ka, di ka nakaraman ititong pakingkwana. Uwin nga rod Ngam siya, saan nakngaungtan nila kay ko? Gapot at di namat among agsugsugalak. Ta, nakadistino iti adayaw. Sayang tay nabak kanyak. Kastala ti biyag Nagsugal ka nga rod. Kastala ti biyag Elena. Nasakit tinakam ko abak Victoria. Kayat ko masubot ti abak ko. Kayat mo asawan. Inkanto pa'y makisugal? Kayat ko mabawi ti abak ko. O sige, intanto. Tulungan ka namang diskartay. Tabarang masubot mo ti abak mo. Adto iti sweldo, Elena. Saan mo mapanisugal dayta Igatang mo iti kanan tayo. Wan. Iti ka nito amaamuak nagsugal ka pa Pagtalawon kan dito'y balay. Nagadukat nga ibagbagamon Ala, tarumwarakit di. May mayat matlang no masapa ka rumwar. Sige. Gumatang ka iti si Daen, Imas. Amok.
Sige, tayin na kun agpulas. Darasong Victoria. Amangan mo adda makakita kanyak ditoy nga agturong ta ijay sugalan. Ipulong da kanila kay ko. Wun, o sige, tumaray talangan. Sige. Darasong Victoria. Sus, Awan, Elena, malas na talaga. Nagalas ti baraha ngayon may kanya. Yahoo! Tungit! nakatungit man ay. Oh, ato'y ti baraha! Ay na, aldaw kumot ita ah! Awanan, Elena. O, anya, ituloy tapay. Ay, sige lang. Aging ga makasubot ta. Salbag day di babae. Tawan pailaan. Anyat orasan. Agsapay diri mo di balay may. Ang magalas singkon, kitawang pay. Ay namanong, amang ano napanmanan nakisugal ah. Anya? Ing kakitaan ni di pagsusugalan. Amangan mo aday jay. Ay, sige. Muntuyin tayo gatgatang at tinapay kan gatas para kadagiti anak ko. Yawit ko pa'y, sakbay amapanak iti pagsusugalan. Wen manong, mabit lang tayo supot ko. Pungit naman Ay, aldaw ko mananita. Ano ito sumugad, umay makisugal. Ha? Ni Fernan. Sus, tudas mon, Elena. Elena! Ay, Galing ka! kwa. Kwa, Fernan. Ay, Hoy! kwa ngamin, ti kuna ni Elena. Agsugal kami, tabarang masubot na ti abak na. Siyak nga rodan tinangigam, iti barahan na, talaga amalas na. Talaga malas sugal ni ko, Elena. Tumakder ka ditan, Elena. Ay, kwa. Agawitan! Tangay natangkan ti ulom abakbakitan. Sige! Pumanaw kan di ti balay. Total, awan mo't lang kais-is kam nga inakan asawa! Ay, kwa. Ay, sana na maulit, Fernan. Jak kayat ti asawa aman nugal. Siyak to pa'y lalaki, kat jak agsugal. Taamok amadiday ta. Nun si kakit din nga asawak ti agsugal. Abay! Nagbanlugam ka di ti isugsugal mo, ha? Ay, kwa. Ay, sana na maulit. Agtalaw ka dito'y balay! Tamangan numakugtaran ka pa dito! Talaw! Victoria, awan sa bali ang pagkamangak. No sana dito'y balayo. Ha? Kwa? Ala ka din ah. Pag naudin na kun dito'y, uray sa magmamanulang aldaw. Tagawid akmat lang, nagbaawan tipong tot nila kay ko. Ay, sige. Agyaman na. Ngam niya, gumatang kay ti kanam. Tamo matan. Adda nga agpaisoy pawpawit nila kay ko. Ngam para lang kata kami a pamilya na. Wan, di ka agdanag. Makamuak to ni ti kanag. Sige. Adda ka di ulas mo, kanpungan mo. Wan, adda. Nasayat mo. Ngamin, pasig akabarbaro dagiti ulas kanpungan may. Idolduling ko ngamin, kat jak kayat amarugitan. Di ka agdanag, tada ulis ko. Nagalas gayam ti ugali ni Victoria. Mangmanganda, ngam tinakpay ayaban. Mabisina ko, ngam awanod ka na. Pangalak ngay iti kanag. Pumanawak langan dito'y balay da Victoria. Wen Victoria, pumanaw akong diti balayo. Agsubliak langan iti balay may. Makaam mo ditan, nuanya ti aramidan ni Fernan kanya. Nasaysaya at pay. Sige, agawit ka nga rodan tanay. Awan mo't lang ti kanam diti balay may. Wen nga rod. Nagalas gayam ti ugalim akaaruba. Ha? Sige, inakon. Sa anak la kumakim mamangken ka. Gaputad at dalaang anasa Iraq. Anya? Inakon! Kastala ti biyag, pare Fernan. Sulisog ngamin ka ti sugal. No pasulisog ka, awan maadik ka ako nada. Ni bakit ko? Aday di balay. Nagawid ngamjak kasarsarita. Sige,
Pakawanam ni bakit mo. Tabakit mo dayjay. No awan ni bakit mo, awan ti makatulong kan ka ang mga iwan kadagiti ubing nyo. Pakawanam, kat kasarita man na imbag. Adinan ulitan ti agsugal. Pakawanam, pare. Kastala ti biyag. Talaga nga dadagiti sana pagkikinawatan dagiti agasawa. Ngamno itulok tayo amaurnos, nasaya at launay. Pare, Bagbagam laeng itinabanaya da sarita, pare. Kastala ti biyag. Ibagam at isugal, awan nasaya at nga itden na. anya, nawatam ka din na kita imbagak, Elena. Wala kay, sorry talaga. Saanin ang maulit? Ikarik, jakon agsugal. Nasaya at launay. Kunak apadasak ti agsugal, tabarang ada swertek akas ka ni Victoria. Ang saan gayam nga agpapadat ti swerte iti may sa tao? Gaputa awan swertek. Kaya't ko ti makasubot. Iso nga inulit ko manan tinagsugal. Ang ad-addan, adakdakkel tinaabak kanya. Di ta makitam at isugal kat awan, tinasaya at ngait din na. Wala kay, kat pakawanan nakmanan Ikarik, saan ako nga agsugal? Saanan? Talaga? Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti sugal, awan nasaya at ngait din na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Mangan tayon amang. Na. Nahimas ti si datay ha. Una amang. Inangrakukot ti baka ko naman. Apaw! Ay nagimasin. Ani dudoy nga ay. Di pa simbang patamang. Ay mayat ha. Alam maganda yung aro din ha. Ay abam ni inang mo. Aday jayan ani inang amang. Inpilyan na kayon itilasag si dayo. Ay, diyak kaya tilasag. Ay bakit? Diyak kaya tilasagwan. Ay, ani amang ko. Talaga apaan anawa. High blood lang arudin. Ala. Amang. Papuri yun mababayatin pa nang higup ko iti. Di ko ta permiti pa nagayos na iti. Ano ba kung Ay, lakay, inayadong ti agigo. Amang masulatan mo, day takarabukob mo. Saan masurot ti panakayano, day ta impapal mo karnay. Atay sus! Isugaron nga, agigo fakya, agigo tatnaw, may duro natin subo ka karnay. Ay, amang. Awan mati kay nagaw yukot. Inayadan nyo laang kaditimangan. Ay sus! No sumangpat nila kay Maun. Kahit maabutan na to'y nap-nap no aduyog ka. Mga nuagawon na pa ay. Amang nga talaga. Bay, alatan ni amang mo, Erlay. Agkabaw basitan. Iso amaaw-awatam kuma. Apon matkit di ay nang. Tingamin napatag kanya kita. Kat makitak akontento kan naragsak kayo kinamang. Ay. Ada pa sabaw, ha? Ay, ada amang. Sabaw, day tay intidak mo't asidanto ni Dodoy ko. Ay, gawon namin na. Ay, awan ibati mitibanga. Apo, ni amang mo. Di tay kit din ibat siya ni Dodoy. Ay, selbag na niya manugang ko. Sa lagling at numangan. Iso adi mo ni ba't yan dilaglag? Ibat yan tayo mo't tawan lakit nga rugti. Ay, Erlay. Ha? Pinasin siya itilamot ha? Na? No sadot ti tao. Apaya palamutem ha? Kastalatibiyag. San amangan tay sa daw? Ngam ama. Ay, kastalatibiyag anak ko. Tay tawa sa daw. Saan nga aglamot? Ay, lakay, naisulatan di takarabukod mo, titula. Ay, ko na. Amang! Ngayon.
Metlata ti ayos ti arak dito karabukob ko. Ina Bebang. Ay, kat! Nasaya at Imasem ti makinom dito isinokmon ka. Apayos itinawat ko a pensyon ko. Naimbagbagan ka, Ina Bebang. Aray, solo flight ka nga bibiyag. Awan problema may ti kwarta. Pakalag, lagi pa kiti dahi de Diyos ti alwad na alakay ko. Imbaga, ta imon una anagornos dagiti sakana. Pagayat yaw ti ipapatay nan, Ina Bebang. Wala, apay, no, imon unaak. Maramanam nga ron itaya, ti blow out ko tunggal, iruwar ko ti pensyon ko. Wala niya. Sige yan, Dudoy. Ibusan ta natin sinukmon mo lapayagan, Ina Bebang. Wan! Danag mo na yan, Dudoy. Sige. Itangan mo din tabutil yan o kaya't mo. Wala. Kasta. Kasta, ti manginom barok. Masustinir mo. Mabisina. Bakit? Igawan na man. Kwa, Dudoy. Kunak man no, nangan ka ni ginagapuam. Ano yan, nangan? Nabro maglay arak tawan mo din papulutan ni Ina Bebang. Pensyonada. Ni man gaya man ni Nabebang tinagpainom. Ay sus, galanti din siya, pensyonada. Sana na imot. Weng! Kat nasaya at mata pinainom na ka na niya pensyonada. Amang. Ingka iturugin dita bertek mo. Tapno mausawan ka adagos. Agtong-tong tayo tinalapatin ton mausawan ka loko. Iba gayon. Noon niya data. Di yun ni Tantan. Na, bastos ka manugang dagdagan nakit din. Ala, ay, amang, Dudoy, agrikir kayo ka di manen? Dayta, balog nga asawa mationg tam. Bagbagam, tapno agsapulan iti panggadan na, tadikat palpalamutin la ditoy. Dudoy ha, Dudoy, anya ka kati, umay ka, ang kakit matulugan, ala, umay ka. Magpunta da kayo amin dito. Da kayo nga agkakatiman iti botelya. Ay, nagsaotoy umut-utangan nyo iti arak. Sino ti adda pa lautang na aya? Ni kwa, di Dudoy nga asawa ni Erlay. Ni Tutong, ang manugang ni Ama Eldaw. Kani Bakka, Payanggapang. Beda kurang na anabakatan na balasang. Mamati ka mat ngagbayad dayjay. Ahay! Malaot kita. Wine. Nagbayad dita dagitoin. Nalimbong ti panunod. Ay, kadwan na. Ahay! Apag hostaw. Ibagamitan. Singiramitan dagiti di pa'y nakabayad iti utang da. Tasaan da pa'y anaulaw. Pasensya kan. Ang sa anak pa yan nakachimpo at imawat ka ni bakit ko iti allowance ko. Apa yung katawa kayo? Baliktad ka mat, Dodoy. Ni bakit mo timangtad iti kwarta imbes asikaw. Ang narot ti trabaho. Dinto tani bakit ko? Kat napigsa ti negosyo na nga agar aramid iti bibingka. Bumibiting ka ni bakit mo. Napasok. Kita si ka.
Wala ta. May karkarit mo man. Ay! Mayat ko maano, mamoto ka mo, Dodoy. Ha? Mamuto. Mamuto? Katuan! Agaramid ka mo titiputo. Taisot ilakom kada kami akain ninumam. Wag. Day, adamot pangalam, iti isok mo. Didak katawaan ah. Nay, agloksaw kan sapay, Doday. Insulto ti aramido niya ha? Ay! Napay ngay! Ay, kinirat mo man. Wala raw. Apay ngay, naburak daminan. Sige! Insulto na! Na! Sige lang! Nay! Si kapay akanayo na painuman mi itilibre tinakaret. Anay ko! Ha! Anya! Ay, tinungpakan! Tapno mamunawan kan! Makin inumlat libre ti amam! Alam nakarit ka! Ha! Agbain kamat Adan tumot aldaw yu kanyak! Nakarit na talaga! Na yan! Ha! Ininsulto na, inang. So, sana ko na mapanijay. Mayat, mate. Kaya juti, naramid na kanyak? Wala. Tapno saan ka na mapanagbalog, ijay. Aday talagin inom kan agtungtong iti obram. Ay, sos. Nabartip gayam to'y nalaing amanugang takaya. Kaya mo, di mo insultuan pa. Ay, di nakman nanawaan, ha? Hoy, sadot. Awanin ba timi akanem, ha? Sanda kang intindaan. Anya? No, kayat mo, ha? Aglugaw ka iti merienda. Ta makimirinda kami tumot ka dinayaw. Aglugaw? Lugaw ti kanak? Uwan alaglag. Na? Tasang-sang kasukat lang ang ginabati abagas. Ilugaw mo. Law kami titlog. Tapno na imaswan. Nakipangam ka ito, iti lugaw. Ay, una. Di mo ibagabok-bukudam. Ay, naglaing ka na manugang. Taday tala, agkabukab tiyamam. Kasano ay may ayoakin ka no kastaka, ha? No di ka agbalew. Yarig nak akanayon iti aso tayo asaan amayam amukin ka. Ay, kagurgura kan tulat ta. Mas dawak mo diti aso yok. Di mo ngay min ammo ti mangay ayo loko, ha? Iso ataulan na kalata. Ngeran na kapay. Kat kasta akmat king ka Dodoy. Himbag ta nagsubli ka, Dodoy. Bayad akong ti utang ko. Takababain may. Kostaya. Detoy. Nay. Thank you, Kasano, di kan makigrupo ka na inabibang. Saanan? Nilangan katugang alalaki ti panunutat. Kasano kaya ang mapaamok? Anya, paambom? Ata payat ti katugangam? Kasla na. Pulos adi maay-ayo kanyak. Anya ayat aramidak, tapno ka ay ayo naktumot ten amanugang. Kasto ti aramidam niya. Ngam limod di mo ibagbaga, asyak ti nang ibaga iti aramidam. Una, palimod lang. Adda amom, apang paamo? Simple apang gayuma ti amok. Anya deta, iba ka matagos.
Kas kalamang paamo iti nauyong nga aso, iti daytoy apamuspusan. Uray anya ditan. Ibagamon, taiso ti aramidag. Linugaw. Aros kaldo ko naman. Linao ka kititlog. Ita, rikadwa ko niti pagpamo. Kitak lang. No di umamo adagos ni katugangap. No maramanan na ti espesyal na inrikadok dito linugaw. Ilaw kumatay na iti nginalngal ko akarni. Isu da ito yan ti espesyal arikado na. Ita, ibatik dito ilamisan. Orasan ti merienda. Ag meriendan ton ti rawet akatuganga. Nagluto ni Dudoy iti arroz kaldo ama ang inang. Agmerienda kay tulatan. Ay, imbagman. Nakalakam nila kay Mao. Wanmat amang. Sige ate, nak makitsinda iti lutwak abibingga. Ado nga minti order nga i-deliver ko inton bigat. Ay, iso ah. Ay, bakit? Ay, may katag, arroz kaldo ta. Ay, si kalatan lakay, sanak pa'y amabisay. Makamu kayo, no di yo kayata. No di kay mabisin. Ibusag ti arroz kaldo. Ay, yes. Madia. Ay, mo nalangan kat. Madi. Sana naimas. Ay, aguray ka man. Ipakan ko lang ang kinimakoy nga asok. Makoy! Adaros kaldo ka dem. Makoy! Oh, aday. Oh, magan kan makoy ha? Nay! Ay, di mo kaya at laglag. Ay, kapoy ka matatarakain. Kayang ang kakit dinapakanan, laglag. Ay, dita ka. Ay, nayo nakiti Ricardo na daytaw eh. Taparang kayat mo nakananwan. Ay, mabit lang, makoy. Ay, madi kalata. Ay, jay nga ron na bati akilang bante, ipakangguking kan, ha? Da ito'y linugaw ti kanin ni Dudoy, no? Mabisinton no sumangpet. Ay! Salbag. Bagda na inom konti pasar ti sa nga botilya. Ididimtang na gijay. Mangin insulto kanya. Nakainumak manan iti libre. Kasalat ibiyag. Nadalibre. Banat. Nawawan mo agi libre. Mulagat. Sana makaraman ta tao iti arang. Awan mo't nga ron pilak. Mabusi na ka. Nakakilaban. Diyos ka. Agkiam-kiam te kita ka. Ang mga anak. Mabisi na kon. Ay, langgo nga talaga dahi tamanugang ko. Ay, kinan namot amin dyan linugaw-nan. Rawat at talaga. Ay, paiman. Ay, apay, Dudoy. Naglugaw ka iti parakin kamot lang, barok. Tay, linugaw ko da ito, yaya? Tay linutok,
tingnan ko. Awan mat. Ay, di pa'y kayat jay asaw. Inababan na lang yung di namat kayat. Ay, insubli na pa jay. Ay, tay na sabsab na tama din samat ngamin tiraman na day ta. Inabante aso te kinan kong aros kal daw. Ay, wan mat. Ay, lawat ka talaga manugang. Ultimo sana kayat ti aso. Kat kang kanampay kitain. Ay, sige lang ta. Mawawatan ka ba't ba raw? Kasta na tibiyag. Sana mapilit agbalin ang manugang. Ken katugangan. Ta siyempre, tay makadin na ate agbele. Ulitag, makauawatak matkat ba raw? Ta, kasta na tibiyag. At damanong kang asadot ken rawet. At damat nanakam ken nagagat. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Raemem ni katugangam, tapno ayaten naka ti asawam. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag!